regar-vos. Que era un lliu, era l'aspallo, anda l'aspallo del camp. Era l'aspallo del camp. E appena mettendo su, e anda la viglio, ma non usavo. Ho appena la viglio, a bush, era un bush. Io també no tiene fare quando ero giovane, nos enseñaban a fare sus nus, e voilà, e poi direi, petavo un passo. E appena le agarro les calometres cotadets. Faig un garbier, ho appellaven un detser. Avevo un detser, ero l'un o l'altre. E voilà, cotadets, carregaven le garres, e poi per carregar, es carregaven a tal. Les alinyava tant que possible, sí. En fi, perquè per carregar pell, lo passaven de la carreta. Fotin 7 o vaixells de Coscot. Mais sur la carreta guanyava 400 e un cop la carreta ho sabirec. E metin 6 rengos a me. E era un alt, muntat sus un roc. Era vinyado. Se patovirec. Sabeu què? Que lo que hi havia pesca a me, la carn ho pesava, E appena la duvaven dins l'engar, ells cop a batre. Aquí, que cadascun ne portaven un carrat, 2, 3, que en fas algú. Ho alinyaven. I appena de batre, avançava-ho. Ara, Pierre, Roni, faci un altre.